Sialong juga damtang 6 ST Parliamentary Constituency laso election of vote so polling station si kuan ma kelong le saben kecok ke laso ke pekeng ye pansi niltum pinidar bangke election kung sai mai kajibi laso teng ben laso mai teng ben niltum dak enandang assessment lo ke bang jian nian ke kecok ke nan pekeng le asike mini ye pan party kosom si kangdang ponjima kosom si rongasor pan hokpet alam kelong jima laso ke thanam jia phanta laso itum chingwai ching sai le la pen ne itum non bangke joint parliamentary meeting ni po laso te arong tin ke dam ye phansin itum di son en po jate government bin kelong a scheme ke dan rong le ma la pen kapre ka sayang ding rong long kan ma kele nai ke le ma laya kutha kame bai dat parsa pen la pen penana section atum amethang political ale ke long ji phan jongjung amethang kabunai alam amethang kapin chatta palama putha rar phana pachubay alam waida class pen kapachin ye phan arong tin dam pen rong asara hem chingwai ching sai po hala daga rong asara mekar ke doan ari soi jang ke doan atum pen chingwai ching sai po interaction program kacharju krung sai amai rong asar phan man peng pipen nitum ke chok chian dame budi sore pen chenglok la pen nitum ke claim nang ye ko pipima la swasa yang deng dame alang tum handa pachini po la pen ke election wang lo plongte amithang election kachupe haji phan jongjunga le ke long ye phan rar phan ke thanta te thapu siksidula men pen la pen pine pgr men pen chenglok pene soini school men pen chenglok pene solar kabuhai ji men development akam claim pen ji sayang deng claim pen chenglok lahai phanrar phana pachubai alama putha nitum waida clarsa pen ra phanki ponji phansi pinda bangke chingwai pesa sola mondol kali karbianglong long kora trok a consensi tame mondol committee resapur ji major resapur ji lapen mondol committee resapur dete plongte local committee tamin tum resapur ji langsung se party ka pangtang ji phan dari sapur pule mane phan ke koji kali mane phan ke baji pukali sita kado gana ponda petsi team korkan thi saben claim ra petsi phan team kar bianglong claim ponda petsi phan sin tum tapon chapo Sondro kita ni motor di sapur pulake lasi labangke awam pin amondol komiti da di sapur ke tobeko sita istimewa este Joseph na sondro ti kuasa taksi ala ni kuasa nomor 7 kaisi jite PGP ke itu nang dalo istimewa PGP itu PGP lo ke cikola arpualan kali itu manje itu PGP a family aisa pensi काम के अंदर मानेगा पुलों का है लोग लेते तो है लासी itu claim pakaran ko solusi kiso men kalau ke cepat ojo sorry jansi kiso cepat dong kalau yang dua polis kiso nya hai hoda lasi penapelan itu kacaca kalau kami bukan lola tangan gerak pikul net football lapen ke jersey pena nanti le volleyball pena apa pun nanti le putake pena nanti ke khelalan putake lasi langsung ke claim bisa boleh berjaya tharapku itung ke sosial media lo hai jadi sita ultina bela ala bukan berada di tibu jadi kira senang baca mati lasi sosial media lo mungkin apa campaign alam Joyce Kiso presiden yang jalan ke Hopen han kita bertahan ni sekira mobile jor pai pola silangko la itu monakan top jala dilihat dia no dia bomo tadi la media sudah dilek pathake dilang ke peng ke ko pola ko pilih dia seola seko la sipi asal dikir dia sosial media lo review mati la seola pola all India UP malam ke fukiran kita la sisia sekosi amin sa ke penan pinya no jadi no JST Jabison ofisi तुम्हारे Jabison pipelo pagage halaga pipelo pagage than pelo ada JST Jabison
Pipek yang di kurang gelong meki, tapi pepaci kurang ketan kenapa sih belok